Yaxşı demek devam ederiz. Hazır Kırgızca. Kırgızca gezek mende. Bu nerseni biz iştegende bakçada kullanıyoruz. Özü uzun. Bunday 5 metre emez, ançalıkta emez. Bir kança desem. 2 metre. 2 metre болады. Ne болушу мүмкін? Бақчаларда, өзгөчө күзүндө иштейбиз. Бақчаны тазалаганда колдонсок болот. Күзүндө, жазында. Мен anladım bu aynı narsa ekan. Anın tişleri var mı? Bir tiş katarı sanasa bolottu. Bir tiş. Ha, bir tiş gana var mı? Çoğun. Anında başka türleri de var. Kiçigi de var, çoğu da var. Ana kışında kullanabilir mi? Kışında göpteli yok, kışında yok. Bunu көбүнчө dıykanlar kullanıyor. Dıykan. İşte gene? Dıykan. Dıykan sözü var mı sizlerde? Dıykan yok. Dıykan, Farsça dehkan. Kıştakta yaşagan adamlar. Kıştak, ayıllarda yaşagan. Başka misal aytыңыз әле. Bu күзün de yazın da kullanıla dediniz. Күзün, колдонобуз, узунлугу. Анын sabı var mı? Sabı? Sap бар, сөзсүз. Сапсыз анын кереги да жок. Sabı бар. Tağın нәрсесі бар. Bir tişi var dediniz indi. Bir tişi var. Anın tişi zor mu? Tiştege şimdi oldu. Tiş degenim kандай? Temirden жасалган да, temirden. Temirden жасалган. Temirden. Başı temirden, sabı жыгачтан. Ağaçtan. Yara, men yazıp men әзер деп ойлойм енді. Шул башка жерде бола алмайды деп ойлойм. Тагын нәрсе бола алайын деп. Бирок башка аспап, башка буюмдар менен алмаштырышыңар мүмкүн. Анткени көбүнчө дыйкандарда, айыл кыштактарда bu жыгачтан жасалып, темирден жасалганда башка түрлөрү бар. Мен бир гана түрүн айтып атам. Бирле түрү. Жакшы. Сиз әзерме, Элдар эфенди? Мен әзер. Әзер язып карайм. Менә менеке. Хабан bu? Хабан? Сабан деп айтмакчы элегизиң. Хабан мен сөзүн түшүнгөн жокмун да. Хабан кандай өзү? Бизде сабан була инде ул. Сабан, мына сабан ул жерде хөрө турган. Bir tişi була. Кетмен ул нәрсә ул? Кетмен сөзү барбы силерде? Мен нәрсә икәнен уnuттум. Bizden tepkilip de aytабыз буга инде. Bizde de Bulat senin жазган sözün var. Körek, ama o başka нәрсе, anladım. An menen казабыз да biz, gürök. Bizde Казыбыз, gürök. Kitmen, bizde de kitmen, kitmen деп жазыла инде. Az men сүрөтүн тартып берейин. Шул сабан түгел, körek түгел, kitmen болду инде бу, жакшы. Ушундай болот. Ай, kitmen, жакшы. Дурус. İldar. Kitmen. Bu umlaut sizlerde kандай болобу же болобу? Башак Kitmen. Жакшы. Бул ушундай одак хаклана турган ашамлык. Мына албетте түрки халыктарда еш кына ысырай, бизде эле башка халыктарда уну одак хаклары үчүн кулланулар. Ашамлыктар. Бул ашамлык? Яй күнү эле. Ашамлык болду бет, эми? Ашамлык ушундай, Ашамлык деп тамак аш дегениңби? Тамак аш. Аны жейт, Аны
бакчада көбөйтүп өстүрөлөрмү? Yok. Undan жасалабы, un. Sütten. Сүттөн жасалган. Süt. Süt. Sütten жасалады. Дамы кандай? Тат. Tuzlu, açu, Дәмі. şeker koşağı. Temi ol esse. Мәші. Belki tadlı. Direkt tadı barda. Ну, бізде татарларда бүйтіп қойған ол. Шай бит. Bilmeyin. Bizde Kırgız eli de sütkö жақынбыз да. Бирок бир нече варианттары бар да, ошо кайсысын экенин билбей атам да. Бул сен айтып аткан сүттөн жасалган бир өндүрүмгө шекер кошулабы? Эсси деген кычкылбы? Таттуу да эмес, ачуу да эмес. Кычкыл. Tatlı tugel. Татар әші дейді енді біраз. Кычкыл. Ну, сүттен бұға енді ол, білмеймін. От сүтінен ме ол? Yok. Нешіктер шығарып? Уйдун sütü, uy. İnek. Сиыр. Hayır bulayım. Сиыр сүтінен? Bizde uy deybiz. Uy. Uy. Bunu жасап атканда бир нерсеге салып суусун актырабы, агызып? İyi. Bu eşimlik bit енді, шай ма? Yok. Eşimlik түгел? Стоп. Men тапкандай болуп атам да. Окей, яра мен оңадым, яра мен оңадым. Балким туурадыр. Сіз оңадыңызбы? Сіз оңадыңызбы не екен? Так 100% эмес, бирок эми ошондо түшүнүп атам, балким туура деп ойлоп атам да. Мен де яздым, яра. Яздым. Даярсыңбы, Булат? Көрсөтөлүбү? Айда көрсөтөйүк. 1, 2, 3. Фокус. Айда инде. Erimçek. Kurut, erimçek bilen kurut bürügeyber. O bürügeyber. Dürüst mü? Erimsek o mesela o sır, orası da sır hamagarak neme oldu. Yok, tvorog, bizde tvorog bu erimçek. Tvorog şu sır bitin. No, yaxşı, kurut neme o? Kurut o ayran var bit. Бар. Ayranды korutup şundan ya bunu katı taşlamak katı şunday neme işlehen. Ona şol korut bular. Onu şunu korutup degen korutulgan degenden alıngandır. Bizde de kurut var, bирок биздин kurut tuzlu. Biz tuz koşuyoruz. Anan tegerek kılıp жасап жейбиz да. Катуу. Katı. Bizde yok kurut. Bizde erimçek ne bilen. Tatıp karara kirek. Oşap karaganım yok. Oңарчы. Это я hurpaga kuşalar, hurpaga ya былай ашайдар. Onun türleri var. Şeker koşup da ашайдар, evet. Bunu oda hakla buла, birнеше ел hakla buла. Yaxşı. Hazır menimçe bizde de kurut var. Bирок bizdeki tuzlu da. Көбүнчөсү tuzlu болот. Жакшы, Булат, кезек сенде. Яр айдагыз. Жеңил сөз алам бу юлы. Бул әйберне без ашамлыкларны саклар өчен кулланабыз. Яхшырак саклансын өчен. İçine neni saktayбыз biz? Alma, almurut, тамак аш, азык түлүк. Erimçek, kurut. Şunday әйберләрне саклыйбыз, мәсәлән. Kurutны саклыйлар микән белмим, әмма erimçekне шунда саклыйбыз. Бу идишпи? Бу җиһаз шундай. Һәр йортта була торган җиһаз.
Her yurtta bular. Ol ağastan işlengen, ağas? Yok, yok, ağaçtan tugul, yok. Her yurtta bular turgan şunday cihaz. Bu üydün içindeki bir bölme emesmi? Ayı bir bölmede tura uy içinde. Hı. Amanda biz rızıklarını saklayız. Kışın da, jayın da, kuzun da, yazın da. İçi muzdak mı, soğuk mu? İşi soğuk, ayı. O İden'den astarak mı? Ne İden? Yok, yok, o uy içinde tura. Yok. Ben yazıp koyayım. Siz yazıqız indi, anlansızlar. Yok öyle anlamadım. Yok mu ne? Anlamadım. Yo, misалы, masalan, azыр men жашап аткан үйдө андай нерсе жок да. Koyda? Azыр men жашап аткан үйдө ан нерсе Var. бар Var да. diye bileyim. Var. Var. А. Өзү сатылабы, сатып алсак болобу? Satıb alıp bula. Elbette. Modelдер, маркалары бар, а? Var. Anlamışsın yere. No, benim yazılış latince dürüst miken bilmeyim. Şolay bolar işinde. Biz tege Kirill'da şolay yazabız. Ben hazır transkript qilib yasadım. Men жаздым. Mindedir. Aytagız, qilasiz. Nedir? Şuraya. Muzdatqich deganingmi? Muzdatqich. Muzdatkıç bu arkamda turadi ku. Aha, ay orta tur ay. Hovutqich. Ay hovutqich bizda da suvutqich. Sovuq so'zidan. Suvatu. Suvuturga, suvutu so'zidan suvutqich kelib chiqqan. Sizda muzdat, narsa u muzdat? Muzdatkıç bu muz. Bu toңup kaladi ku, muz bu. Buz. Bizda buz bo'ladi. Buzlatqich bo'lib chiqadi. Agarda biz shu prinsip bo'yicha tuzsak, sizni buzlatqich bo'lar edi. Bizde muzdatkıç deymiz. Tege itni qotira turgani sizdan nechik bo'ladi? Anda itni qotirasin, boshqa bilan qotira turgani. Buzilmas uchun. Et. Tege tuban temperaturada. Жалпы эле муздаткыч. İkisi de muzlatqich demek. Biz bölбөйбүз. Жакшы. Yaxshi. Davom etamiz. Эми мен сыр сөзүмдү сактайын. Бул нерсе деп айтсам, зат деп айтсам болбойт, бул кандай абстрактка да кирбейт. Бул үчүн биз адам баласы canыбызды беребиз, каныбызды төгөбүз. Бул нерсесиз адам жашаса болот, бирок өзүңдүкү болсо жакшы да. Bunday abstrakt demek. Абстракт, мындай бул нерсени кармай албайсың, бирок ошонун ичинде биз жашайбыз. Ар бир киши жашайт да ошонун ичинде. Анын кишилери бар, тили бар. Tili var, Medeniyeti var. Madaniyatı var, ürf adatı var. Prezident'te bulurga mümkün mesela. Ava. İyi buldu. Bir kıska söz indi bu. Bu nerseni de gevur kişiler satat. Sota? Satat da, sat. Kıyanatçılar satat bu nerseni. Anlaşıldı. Kıyanatçılar var. İyi, hazır mı? Kuşatam. Bizde el bulan mı? Bizde el. Hazır sizde. Ben bunu saktagam. Atayurt. Bizde anday söz kullanılmıyor ama sizlerde vatan boluş gerek ya, vatan. Vatan iyi ama o garip sözü. Bizde Atatürk. Atatürk Mekan. Mekan. Niye sizde yel sözü yok? Yel yeysen de yel
ничектир шулайраак. Жок, эл бизде да бар, эл. Эл, ага. Эл бизде колдонулат. Бирок эл бул мисалы мен, сен, Илдар эл да. Мен болсо ошо ата журтту алдым да. Бул нерсе мисалы ата журт үчүн биз каныбызды төгөбүз, жаныбызды беребиз да. Эми эл үчүн деле ошондой. Бирок ата журт оңадан ватан деп айтабыз биз татар тилинде. Ватан дейбиз. Ватан булайын. Менин видео токтолду акыры, видео түшүндүмү? Видео сеники токтоду.